Iti punta mo, ban pagmasusyan niya, ing banal ay Eukaristiya, ban pasalamatan ing ginu, king kalam ning pangapari, mit mong tula, saksyan tamo, ing pangaordina ning kapatad tamong diakono, i-Reverendo Alan Paul Liangco Mariano, antimong presbitero ning banal a kapulungan, apanimunaning lubos kagalang-galang, Florentino G. Lavarias Didi, Arzobispo ning Arkidiocese tamo. Kambering pusong pasalamat, talakad tamo po, para king dalit na pamuklat, ampon, prosesyon panloob.
at keka ang timurin. Kalugurang kong kapulungan ng Diyos, pitong tula tayong pagmasusyan ing Eucharistia, at mausta mo king ikba, banpanwanane, iting pamitipon, king kapamilatan ng pamitubod na kimbalal Espiritu, anong no ing kapatadamo, i-Reverendo Alan Paul Liangco Mariano, pitagulaling king kasiwan, antimong presbyterio. Kapang pagsadyan tayong pagmasusyan, ing misteryo ng lugod ng Kristo, tangkapantala pa mo at sisyan din kay katang kasalanan. At minigaputa mo kay ngapong gito, bada katamong patawaran, ampong pasiknangan. Ginoo, pakaluluan po kami. Uling mi kasala kami keka, Ginoo, bakit may kay kami yung pakalulo, ampo yung lugod mo. at ibiye mo kaya kami ing kaligtasan mo. Yung Diyos sa lubos may paya, ang pakaluluan na katamo, at yung papatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamo ngayon sa amin, kimbiye, alang hanggang. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Panalangin damo. O Diyos sa kinumi, ami kalub keng kasuywan ding pari, ban panimunan ampong antabayanan ding balayan mo, pagkalub mo kaniting diakono, at pinili mo ngeni keng ganakamo, ban sumuyo ang timong presbitero, ing sikanan ban manatili keng pamanuki keng kaburian mo, ban king biye ampong pamagobrana, hari na kang kaligayan kang Kristo ay anak mo, ang mabibiyang po magaring kambe mo, ito nga ng Banal na Espiritu, Diyos magaman kikalangan ka. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Jeremias. Ingamano ning Ginoo, miras kanako, sasabing antikeni. Bayo ra ka pa inubog, kingatya ng imamo, balura na ka. At bayo ka pa misapwak, kinonsagrara na ka. Tilduan da kang maging propeta, karing bansa, nga kong sinabi, ha, o Diyos a Ginoo, ala ko pang balong sabihan, tutukong anak pa mo, dapot ing Ginoo, nga nang may ibat. Ewo sa sabihan, ingana ka pa mo, munta ka ngeni, karing taong yuyutos kong puntalan mo, at ipasyag mo, ing nanumang yuyutos kong sabihan mo. Eka pa'y takot karela, uling kayantabe mo ko, bara kang ipaglualo, ing Ginoo, ing magsalita. Kay ba't nalito, ing Ginoo inatsyat ne ing gamat na, at tigkila ne ing asbuko, at nga nang sinabi kanako, o yan, dilikula ring amano ko, kingasbuk mo, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pasalamat kayo, Ginoo, uling mayakyak, inglugod na ala kabukusan. Manimuna
Kinabusno ka rin kaya kasalan kayang balayan linwal no Ehipto panganera linipul na sigsag ne indayat malat gamat na telakit na lang iting merapan ilangan didadakla linwal no sukulan dari mga sikat pekanan nalang ding sablang lelangan purian yeng Diyos naning banwa pasalamat kayo hindi uli mayapya hinugod na alam kapupusan. Kadwang pamamasa. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, king kapulungan karin Korinto. Kapatad, kung magmapuri tungkol king sarili ko, nunemo tungkol karing kainan ko. Dapot, agyang magmapuri ko pa, ita, maging kamulangan, uling katutuanan mo ing sabihan ko. Dapot, ko daptan ita. Magkang mikalaluyang maragul apag lalawe kanako, ing nino paman, may git king akakit na at daramdaman kanako. Dapot, ban ko dagol abunto, pauli rading makapagmulalang bage, amilantad kanako.
Mirinan kong metong nga matinding sakit, metong ya uwaring suksok at titimo king katawan ko, at antiyang kasangkapan ng satanas ababatbat kanako, ban eko dagol alub. At lukong ukdong menigapu arapan ning Ginu tungkol kaniti, at inawad ko ing idayuna sa kanako. Dapot ing pekibat na kanako antikeni, ing grasya ko makagyuna para keka. Uling lalong lalto genapan ing upaya ko ning ika may naka. Inya, matula kong ipagmapuri ing dakal kong kainan. Kanita, ing upaya ng Kristo, lalo na akong pasiknangan. Uli nita, alang-alang kang Kristo, kontento ko karing kainan ko. Kontento ko karing palmura. Kaligaligan, pangalupig at miyaliwang kaplas lub adaralanan ko. Pablasang nun kapilan kumay na, kanita na kuman miririnan sikanan. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Talakad mo po. Era na kayo awsan pang alipan ko, awsan da kayong kakaluguran, uling pepabalo ko ke kayo, ing sablang abalo ko, kangigpa ko. Hingginuman tabe ake kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang sanuan. I Jesus nga nakaringkayang alagad, nung makanano na akong liguran ning ipa, kanyan da kayo namang liguran. Manatili kayo, king lugod ko. Nung tuparan nyo ring utos ko, manatili kayo, king lugod ko. Antimonong makanano kung tutupad ka ring utos ng ipa ko, at manatili ko, king lugod na. Sinabi ko lake kayo deting bage, ban manatili ke kayo ing tula ko, at miganap ing tulayo. Itiya ing utos ko, mikakalugod kayo, anti ing pamaglugod ko ke kayo. Ala ng lugod, may pa kesa kanitang ibyena ning metong ataw ing ibyena, para ka ring kakalugurana.
kakaluguran da kayo, nung tuparan nyo la ring utos ko. Eda na kayo ausang ipus, uling enabalo ning ipus, ing daraptanan ning panginwana. Inaus da kayong kakaluguran, uling pepabalo ko ke kayo, ing sablang dimdam ko, kang ibpa ko. Eyo ko pinili, nune ako, ing memili at tinuldo ke kayo, banlumwal kayo at mamunga karing bungang manatili. King uli na niti, na numang adwan nyo, king ipa, king lagyo ko, ibiena ke kayo. Itiya, ing yuyutos ko ke kayo, mikakalugod kayo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Luklok tamo po. Ing rito ning ordinasyon antimong presbitero. Lumapit siya sana kening harapan ing magnasang mi ordinan ng timong presbitero, Reverendo Alan Paul Yanko Mariano. At yuko po, Kenny. Ing rektor ning Mother of Good Counsel Seminary, i-Reverendo Padre Kenneth D. Alde, ipresentane ngeni ing maordin king arapan ning Arzobispo at arapan tamo antimong banal a kapulungan ning Dios. Lubos kagalang-galang ay pa, ing itong banal a kapulungan, adwa na po ing ordinan niya iting kapatid tamo, para king kasuywan antimong presbitero. Karapat dapat siyang may ordinan. Kay ba't ding masusing pamanyuri, busal ning kapulungan ng Kristo, at king rekomendasyon da ring may ngasiwa, king pangayubog na, patutwan ko, ing may yakit yang karapat dapat. Maralik ang kasopanin kiron Diyos at talapagligtas tamong Yeso Kristo, pipili ng kayo ting kapatid tamo, para king tungkulan ang pong kasuywan at ang pong presbyterio. Antimong tandaning pamananggap tamo kaya, pasalubungan tayo pong masika na palakpak. So muna po, muri kong pansinan tamo, lalong-lalo na itamang miyembro na iting parokya, yung maragol ng grasya ng apong Ginoo. Puling kang kayal da 180, ing mumunan diling, muwordin kang kay katang parokya, yapi ni Reverend Alan Paul. So masaya kayo po? Masaya kayo? Yung bagay, papalakpak kayo naman. So okay po ito. Masaya tamo, at least ngayon ng aldo iti, masaya tamo. Huling maralaspin, yung kaya at isasabi, metong yain sigurado. Ya pinigay ka sigurado. Sa tintang mayor din ngayon kini, manatili kayang tapat. Manatili kayang mayapat banal na pare.
magtiwala tamo mo. Magtiwala tamo emo kayo, nila magtiwala tamo keng minaos kaya. Dindam tamo nandin keng mamunang pamamasa, bayo ye pa po beit. Ne? Yalan Paul, balo na nene nga pong gino. Ne? Bayo ye pa pepa-check nung lalaki o babae nga lakyo, balo na nene nga pong gino. Bayo pa misapwak nga nakitiking yato. At mo itang balo na nga pong gino, at nang makarikil para kaya. At ang awis nga pong gino kaya. At malambat na panahon, king sawap yung, sawap na rin dakal, pati rin kay seminaryo, sinopantaya, Yalan Paul, para bang kanta pantunan, nanay ngawis na nga pong gino. Waman na yaman siguradong sigurado, pero magtiwala ya, o ini, ing awis na apong gino kaya. So, chuyang eni. So, alam Paul, talagang tataya mo na yung biya mo. Bilang kaya ang banwa. So, chuka keni, magpari ka. At maging pari, betong sigurong kutang, nanggawan mo. Pari ka. Nino'y sumabi ka nung nanggawan po. Siyempre bilang pari, betong agawan mo ken, maminto ka kayong obispo. Betong agawan mo ken, luguran mo lang at dinan mo lang alimbawa, liwang mo rin taong susuiwan mo na pati kami. Bilang pari, magmisa ka. Pero yapingan ita, nanggawan mo bilang pari. Baluta mo, neng kay, etamo makayang buring yuyutos. Etama kayang buring. At neng kay, tutupad tamo mo kay ngutos, uling, at inyang upaya, itang mumutos keka. O kaya, magobra ka mo kay DPWH at ilang yuyutos keka, diyang emeburi, gawan be, uling po tamila ko kawobra. Iutos. At buri kayong pamasala nini, kindiwa na nining ebanghelyong pinili para kaniting bisa. E balo ng pekapego naman may. Ining ebanghelyo at inyang ulit-ulitan na duwang salita ay nga pong gino. Lugod ang pong utos. Kaya tamo buri utos sa hupin. O tangating mumutos kay katamo. Pero atatandanan kay ining metong poeta tamo at taga Bulacan, Francisco Balagtas. O pag-ibig na makapangyarihan. Kapag ikaw ay pumasok sa puso ni naman, hahamaking lahat, masunod ka lamang. Therefore, atin palang mas matinding mumutos, yapin ng lugod. Yan yung pinili mong caption, kaya kang rito ay may kakalingwan. Yang mumuna ng dealing sentence ng Ebanghelyong pinili mo. John chapter 15 verse 9. As the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. Nanggawan mo bilang pari, ninong paalalaki ka nanggawan mo, ninong mutos ka. It is love. Lugod. Uling kapilan mo ning lugod na ningapong ginuyang mumutos ka, kaya sumawa. And I want you to remember this. Potang sasawa na ka. Misa ng misa. Dati nakakaburing magmisa. Pagsadyan may kay kang Thanksgiving Mass kanyan. I hope itang diwang ay ita, na manibat ang king lugod na ningapong Ginoo, lalo ya pang maging matindi, kare susunod, tutukin mong bisa. Kaya sana miraras ang puntong may nakabisang magmisal doldo na nasabado ang pon Domingo. Sana'y miraras ang puntong makapagtaka. Kaya ka magmisal doldo kayong parokya, pero ba't ang piyesta, maranong kami gigisig. Sana, miraras sila. Noon panay mumutos kay ka, yapin ng lugod. Yung lugod na nga pong Ginoo. But I tell you, ining lugod na ini, na mumutos kay ka, malyaring automatic. Kailangan ating kang panahon.
para bang kanita, marap ka king apong Ginoo. Ban masese itang lugod ita, ating lugod ayan yang mutos ke ka, lampas pa ka ring schedules. Indeed, anjang magmisa ka, bisa ni Eldon po ak magmisa ko po ring aluwampari, there is something distinctive, although we perform the same Mass. What is that? Itang lugod, amumutos, at babiya kabaldugan, kitang kekang kagawan. E sana may rarasingal do, na bayo ka magmisa, pintan me pa'y sobre no makapalya. Sana may rarasita, brands. Ulin the moment may rasita, okay, may natili pa mo rin lugod, pero aliwaning lugod, kingapong Ginoo. San Agustin, at inyang binggita na duwang klaseng lugod. Meto nga lugod, love of self. Love of self to the point of hating God. And the other love is love of God to the point of hating and giving up the self. Itang kadwa, yang amanwanan ng apong Ginoo king Ebanghelyo. Alanang bigit pa keng lugod na hininga na, kaya sakit ang betong tao, idauning biyena, karing kayang kaluguran at kakaluguran. Hausan na kaning apong Ginoo ban maging pari, talasawot mi, kaya biyemi, kaya tiging archidiocesis, para bang kanita gawa na kang alipan, utus-utusan ng apong Ginoo. Pakatandaan may Ebanghelyo, isinabi na, you are my friend. Something na nitan, Potang munta ka, magmisa ka, karen tao, karen chapel, latang na kayo. Kaya abiyabiyata na magmisa at yun yung kakaluguran na ng apong Ginoo. Something na nitan. Yasana yung munye kule, kabaldugan, at saka sikanan king kang ministry. As of now, you do not know what you ought to do as a priest. Siyempre, tinakin, magmisa ka, maglanya ka, manaral, but you know, at inya pang ituro at yutos ke ka in lugod na ningapong Ginoo. At nanggawan mo para bang kanita magparati ka keng lugod na ningapong Ginoo, yung kaduang pamamasa, kaduang na sulat San Pablo, tagarin taga-Korinto. Always focus. Focus on what happens to you without God. Yes, you are weak, but you will remain weak without God. Manigaral ka to kay San Pablo. Sabi na San Pablo, dati, pala ko ini, ating kong suksok, king laman, ating kong kainan, pala ko nga pong ginulit-ulitan ko 3 times. Na sinabi na din nga pong ginawa na, Hoy Pablo, kekela ko yan. Kekela ko, uling ang sikanan ko, lalto king kainan mo. Kaya sinabi ng Pablo, yang ini nga na, masaya kong tatanggapan ng kanakong kainan. Because when I'm weak, it is then that I'm strong. Uling nga pong Ginoo, yang kakong maging sikanan. Ngayon pa, branch, sasabihan ko na keka, nang kayo makasawa, gagawan. Makasawa. Mag-41 years na akong pare. That is always the challenge. At metong sanang pakatandanan mo, may kakalingwan, dirinan, panahon, ing apong Ginoo. Hausta mo kayong pangapari, self-donation. Dinonate mo rin. Nakitang ko lang din na murong ka. Hulingin tango mo ngeni, this will spell out the rest of your life. Do not forget the finish line. Yan naman forever, pari ka. Misaneldo, ing malugod ke ka, kuwanana ka. Dalana ka kaya. May your ministry be always towards that, the finish line. Like Paul, minsan sinabi na, I have finished the race, sana. Miras siya, kaya pong Ginoo.
Sana king aldoldo mong pamibiyebye, balik-balikan mo, nining mo mutos kaya. Utos na ning obispo, uling gagawan mo yan. Muputang lani ng obispo. Okay nga ni, o bakanti tamo latang obispo mo. Well, ating mutos kaya. Ating ning mutos sa ini, nung pakiramdaman me, maging dekalidad yung pangapari mo. But remember, you are not alone. You can never become holy by yourself. And you cannot become worse by yourself. Kaya mo kami. Kaya tamungan po. So masaya tamo po, tintampare. Masaya kayo. At least ngayon po. Bukas, makadwa, we continue praying for the grace. And then, bayo tamo anyang king opening prayer, nang inawad tamo, di na sanang sikanan ni nga pong Ginoo, bantok yana, king kaburyana ni Diyos. And then, sinabi ng Jesus, king Ebanghelyo, nung kaluguran mo ko nga na, nung kaluguran niyo ko, daptan niya yung utos ko. Nanula rin yung utos na kaya, balo mo lang. Yung pigugunaman mo lang. Ginoon na rin yung utos mo, listaho la pa. Nga mo? Dahil ang utos sa reta, may pakilala la, kapamilya tanin pamipanatili mo king lugod. That is the reason why, sinabi na nga po Ginoo, manatili ko king lugod ko. Uling lugod ko, yung mutos kayo. Adi mo ko. Baka nito yung sasabihan ko ngayon, di mayakit mo naman at munye ko masanting alimbawa kaya. At pangadi ko, ika mo naman. Di na nakagrasya ng apang Ginoo. Bangka nita, ining sasabihan ko, patutuan mo, at maging inspirasyon ka na ako. Karing kapatadapari, hapo karing talasat pantaya. Sa pasibayo po, pasalamat taking apang Ginoo. Bika pari tamo, at sana, kapamilya taning kayatang saw, panalangin, at pamanantabi, kang Reverend Alan Paul, sana sumulong yaking lugod na rin nga pong Ginoo. Ating lugod ayan, yung parating mitutulak, yung parating mumutos kaya, na makanano ng biyayan, ipagkatiwala ng pangapari ngayon ng Kristo kaya. Epo. Tandaanan mo, kaluguran na kang kaluguran ng apong Ginoo. Nung daratang may ngaldo na lulubyo yung sarili, marap ka kay apong Ginoo. Mayag kasaw king Banal na Espiritu. Uli pakatandanan mo, kapilan man gagawa tang mayap, eta kakalingwan, at siya naman ni Satanas, at siyang maro. Na ing lugod king apong Ginoo, yasumawag kay katang, so that we can discern whether what we are doing is inspired by the love of God or by the evil spirit. Kaya vera kayo kanita king Chancery, and then later on mamasyal ka Chancery, at akakit mo ka rin king Chancery ating demonyo. Aliwa yung arsobispo po yung demonyo. Doon misan, ating meto nga Eucharistic Minister, bintaya ka rin. Sabi naman kanyang, Bishop, ating ko po regalo kay kayong na regalo yung demonyo, demonyo ya po picture. Kasi binye kaya pong suggestion karela, sabi ko, pagawa kayong image ng demonyo. Kabitya kitang luwal na nimbali. Potalumwal kayo, damusakan niya. And repeat your promise, first promise, ken baptism. Sa sakwil kay Satanas. So, pagawa ka sigurong maragul. Bangkatay, inawas na kaningapong Ginoo, emo inggawang mayap, nunay sakwil me ang gaking kamatayan, ang espiritu na ning barok. At magparati ka, so may papangaditang. At pasalamat ko
pinili me yung best clergy in the world, the clergy of San Fernando. Pasalamat ko, pinili mo kami, pero kaya kami perfect. Kalupa mo, mayap kami naman. Mo pineng kaya kakalingwan, may nyaya mi paulata na mayap kami. So, ganing makyabi ka kay kami, ipapasik ng antam. At agkatang ko na rin kapatid na pari, pota sanang kaulan niya. Kanyay kong grasya kay nga pong gino. Banitang kaulay ta will not end in this place. Nanay may papagsuporta tama. Kasi bayo po, nakalasalamat kay pamilyayo. Ngayon po, nakalasalamat kay epik kayit. Kaya kay kayong anak. Ban maging grasya na nga pong gino, king kaya Santa Iglesia. Isiguraduan ko po kayo, king mit mong tiwala. Kapilan man, kaya tayo sambutan ka na ka, ing apong gino. Dumbinyay ng anak yu, kaya naburisibyan mas maganak ako pa kay apong gino. Panayin nyo namo, na makanan ng pakit ng ganakana kay kayo. So, salamat po, karing sinaw, kim pamiyubog kang among at sundong pamiyubog, lalong-lalo rin kay Katam Formator Seminary, ikit ko lang naman, dahil aliwata mong Talasawab Seminary, lalong-lalo na Itam Peter, kay pamilyara, dakal po salamat, kay South View, karing kay Katang kapatid magpari. At sinabi ko po, Tam Peter, bantang pag nakakarela, yung sinaw, karela, otang magho, milira. Kaya kaya kalingman sa sabihan ng nepo, bantang pag sinaw, karela. Ilapin din pamilya, nepo Buseno. Sundo tapong mga di, para bukas yun. Sana, kay Reverend Paul, kaliwayan tauling-diling maging pari kini. Nuneda ka na pa rin, tukay kaya. Manatili ka, king lugod na nga pong kinong, uling bukod mong yan turo kay ka, nung nandaptan mo, especially when you face the crossroads in life. Amen. Ing maordin, mangako yang eni, arapan ng Arzobispo, karing pangako ning kasuywana. Anako, bayo ka sumulong lungub, king orden ding presbitero. Pasyag mong hini, arapan ng kapulungan ng Diyos, ing kapag nasan mong ganap kanitin tungkulan, kat kasuywan at imong presbitero. Tatagulaling mo ing sarili mo, king saup ng Banal na Espiritu, banggana palang pasubali king tungkulan na di mong pari king orden ding presbitero, at di mong karapat-dapat na katambayan kambening orden ding obispo, king obra na ng pamaningat, king kawanan ng Ginoo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, banganap king kasiwan, ning amano, king mit mong katuliran ang pong kaingatan, manaral king maya papalita, at mituro king kasalpantayanan katoliko. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, ban pagmasosyang mit mong katapatan, ampong kapagkumbaban, agpang king tradisyon ng banal na kapulungan, king misteryo ng Kristo, king banal na liturhiya, lalong-lalo na ang sakripisyo ng Eucharistia at ang sakramento ng pamakisot para kang ikaligayan ng Diyos at yung pangabanal ng banal na kapulungan ng Kristo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo mo naman ang managapu kaya beme king pakalulo na ng Diyos para king karing taong may pagkatiwala king kalingapan mo, king kapamilya taning pamanupad mo, king kasuywan nigalampat ng pamanalangin. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung lalo kang makisanmetong aldoldo kang Kristong mata sa pari, amidawan king sarili na kingigpa, at ibang meto ang ganap ayin, at kambina, impabanalan mo yung sarili mo king Diyos, para king kaligtasan dari sabla,
Opo, King Sao ning Diyos. Alan Paul, pangako mo, ing kagalangan ang pong kapamintuan ng kanako, ang po pakaring magang kayalili ko. Opo, ipangako ko. Maranunasan ng Diyos sa migmula, king maya pa dapat nakika, yan naman sana yung miganap kaniti. Talakad damo po. Pakamalang kong balayan, manalangin tamo, banin Diyos sa lubos mapamakalulungig pa. Itugtog ng labis-labis yung grasya na iba't banwa, kaniting talasuyo na, at pinili na king kasiwan at imong presbytero. Siklod tamo. San perpetua at felicidad. San Agustin, San Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benedicto, San Francisco at Santo Domingo, San Ignacio ning Loyola, San Francisco Javier, San Juan Maria Vianney, San Juan Pablo Caduan,
Santa Teresa ning Avila, Santa Catalina ning Siena, San Isidro Labrador at Santa Maria de la Cabeza, San Roque ning Montpellier, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, San Fernando, Beato Pedro Zuniga, ikayong sablang banal na lalaki at babae, Ginumalunos ka, King sablang maro, King sablang kasalanan, King alananggang kamatayan, alang-alang king pamikatawan mong tao, alang-alang king panyatang mo ang timong tao, alang-alang king kamatayan mo at pamanalaka di ba't karing mete, alang-alang king kalam ning banala espiritu, malunos ka kaya kaming makasalanan, panimunan mesa na at pamingwaing banal mong kapulungan, papanatilyan maing papa ating mabilog kaparian, king tapatapaman yuyu king kapulungan mo. Isan metungan mo sa nering sablang tao, king kasalpantayanan at kapayapaan. Pasignangan mo kami, king pamanyuyuke ka. Panwanan me ing pinili mo, panwanan meng pinili mo at pabanalan me, panwanan meng pinili mo, pabanalan me, at itagulaling karing banal at tungkulan. Gawan meng suluking karalumduman, gawan meng manalakaran king katutwan, gawan meng talasuyuring pakakalulu, gawan meng propeta ning katuliran, gawan meng dalaning kapanabayapan, gawan meng kabauring tubig,
pa. Jesus, anak ning Diyos sa mabiyay. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos sa ginumi, pagamuha mo mi, pakiramdaman mo kami, at itugtog me kanit ng talusuyo mo, imbendisyon na ng Banal na Espiritu, at yung upaya ng kalam ng pangapari. Datang kingarapan mo, pakalulo mo, ipabanalan lang. Layon mi padurutan niya sana king grasya mo, ay kingalang kupa sa lugod mo, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Talakad tamo. Saksyan tamo ngeni, king mitmong katahimikan at pamanalangin, ing pangaordinana ang timong presbitero, ning kapatad tamo, king kapamilataning pamanumpakgamat. Ing banal na kasulatan, amponing tradisyon, patutwana na, king ing pamanumpakgamat, pawagan na, ing pamirake, karingkalam ning banal ay espiritu, at ing pamitutok, king metong amisyon. Luklok tamo po.
king padalangin ning ordinasyon, ing arzobispo, mawo siya king banal na espiritu, para king espiritu ning kabanalan king bayong pari, ban a pabanalane ing banal na kapulungan ning Dios, at ban miyubugya kang Kristo, ing mata sa pari at alang dungis aayin. King mitmong katahimikan, manalangin tamo, kambening arzobispo, talakad tamo po. Matabi ka kay kami, o Ginoo Manaligpa, alakagang Diyos, alubos mayupaya, sibol ng dangalan ng tao, at aladaki king sablang grasya, kapamilatan mo yung sablang pagi susulong, at mika katatagan. Bandalangan may balay na pari, bituldo kang talasuyo kang Kristong anak mo, king kapamilatan ng upaya ng banal na Espiritu, at ilatag mo karing miyayalawang orden. Kanita pa, kinpanawon ng lumang tipan. Minusbong imyaliwang kasuywan, uli dareting kapag masusyan. Inyang pagkatiwalami kang Moises ampong aaron, ing kapulungan mo. Ban panimonan ampong pabanalande. Bituldo kang lalaki, ating matulid na kabilian ampong dangalan. Ban maging katambayan, ampong kasaw, king kasuyawanda. At mo rin, king ilang, tenameng espiritu ng Moises, karing puso rin 70 taong matenakan. At king saud da, pemahalaneng kawan mo, kimbit mong kanawan. At mo rin, karing anak ng Aaron, dinaon mo lang ganapadake, dininan mo lang ganapadake, king upayang mipanibala kang tatangda, ban arinan mo lang sapat aparing tatagulaling ning batas, king miyampang sakripisyo king tabernakulo, abeking anino ning mga santing abage daratang. Dapat kareting mga labasan na yaldo o banalig pa, tinubod may anak mo king yato. Jesus at tubod mo, ang pontengalan ming mata sa pari. King kapamilatanin banal na Espiritu, inampang neng kabilugan ng sarili na keka, at yewa na lang katampayan ng apostol na king misyuna, ape pabanalanan ng katutuan. Pekaluban mo lang namang kayantabi, bani pa siya kapong isundo ing obra ng kaligtasan, king mabilo kayato. Yang ini pagamuha mo mikeka o Ginoo, king kainan mi, ipagkuluban mo kami naman sanang talapagobrang akatambayan mi, ulin tutong maragul, impamangailangan mi, bani sundura yung pangapari, ay inumpisan da ring apostol. Lubos mayupayang igpa, panikapumikeka. Pagkalubme ka ni tingalipan mo, indangalan, ampong kasuyuan ng pangapresbitero. Ibayo may puso ng king espiritu ng kabanalan. Maging tapat niya sana king kayausan, at tanggap ng ibat keka o Diyos. At yung katukikin dangalan ng kasuyuan ng obispo, maging uliran niya naman sana king biye, at kawili-wiling panugali, karing dalasal pantaya. Maging tapat niya sanang kapag-obra, ampong kayadwangan king kasuyuan. Banking pamanaral na, at yung kapamilatan ng grasya ng banal na Espiritu, di nga mano ng maya pabalita, mamunga na karing puso na ring tao, at miras ang gana king sikote na ning yato. Kayan tabi mi, maging tapat siya naman sanang katiwala, karing misteryo mo, banim banal na kapulungan mo, mibayuya, king danom nimbayong pangabait, at mipakabisyan king altar mo, banding makasalanan magbalik lalub ka, at yung masakit naman, mipakayapan da. Akayan tabi miyasano o Ginoo, king pamanigapu, king pakalulo mo, para karing taong kaya mipagkatiwala, at antimurin, para king mabilog ayato. Doon niya, ring sablang bansa, amitipon kang Kristo, misasan metong lang, timong metong ang kapulungan, at maging metong lamo, king kayarian mo. Iti aduan mi kay ka, O Diyos, king kapamilataning ginumaya sa Kristong anak mo, abay bibiyang pomagaring kambe mo, at ning banal na Espiritu, manggamang king alangangga.
luklok tamo po. Ing bayong presbitero, mipasuluran niyang istola at kasulya, awaganing kasuywan at tinggap na. Ing Arzobispo, lanya na langeni king banalalaru ning Krisma, ringgamat ning bayong mi ordinan presbitero. King kinutama Yesu Kristo, alinadyanan ng igpa, king kapamilya taning upaya, ng banal na Espiritu, pagkaloob, ipagluwalo ang pong ingatan na kasana, bami nga pabanalan ing kapulungan Kristiyano, at baka makadaon sakripisyo, King Diyos. Tanggapan na langeni ning bayong presbitero, ring tinape at alak, antimong tanda ning katungkulan na, antimong talasuyo ning kapulungan ning Dios king altar. Father Alan Paul, tanggapan mula iba'y king banal na kapulungan ding ayin amiyang pangking Diyos. Pakindindihan mo yung daraptan mo at pakyapusan mo yung pagmasosyan mo. At yubog ming biyem mo kay misteryo ng krus na dingapong kina. Antimong tandaning kametungan ampon lugod pamikakapatad, ing Arzobispo, kambedaring presbitero, pugayan dengeni, ing bayong mi ordinan presbitero. Ing kapayapan manatili kay ka. At kekan timurin.
et servire Domino in everything, love and serve the Lord. Servire
Kalugrang kapatid, manalangin kayo. Kanitin kayo at kakundaon, matanggap para pa ni Diyos ipamaypayan totoo. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ni kayang lagyo. King ikasaplala tamo ang po ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa Ginome, kaburian mo yung sumuyulang kimbanal altar mo at karing tao ring pari. Pagkalub mo, alang-alang kimpakalulo mo, king kapamilataning upaya na niting sakripisyo, king iting kasiwan ning kekang alipan, parati ang maging katanggap-tanggap keka at may kabungay ang manatili para king banal a kapulungan mo. Iriadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginome, Amen. ing Ginoo, mandabi kay At keka antimurin. itasyulare ang puso'y. Makatas na lang king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tao. Iti karapat-dapat ampon matulid. Tunay pingkarapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakapos. Ipasalamatan da ka, kapilan man, ang pong lukaring man. O Ginoo, manalig pa, Diyos sa malugod, ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. King kapamilatan na ning banal espiritu, linanyan me imbugto mong anak, pamunto ka pari ning payo ang pong alanganggang tipan. Kambening kabyas na ng pong lugod. Biriyan mong manatiliya ing meto ang kaparian, king banal a kapulungan. Pagkalab na Kristo ing dangala ning suging pangapari, king kapulungan ay nampunang anting sariling kayat. Kaluguran na kami ang timong kapatid na. Inyama, iba't king bale na pari, mamili ang taong dakayanan na king banal na kasiwanan ng pangapari, king kapamilataning pamanumpak gamat. Tutulduan na la ban karela yung ibayo, king lagyo na iting sakripisyo na ng kaligtasan, at yapagde ban api sulusulwane ng banal na kapulungan. Awsa na kaming tumayid nitong lugod, king banal na kapulungan mo, ban apasik na nga ni king amano mo, at apabanalane karing sakramento mo. Wait pa, kabang pagkapilitan dang sumulong kimpamakiwangis kang Kristo, akwarala naman sanang lalong at agulaling ding biyera para king pamanyuyuke ka at para king kaligtasan da ring sablang tao. At parangalan da kasang emunano, king matatandang pamipatutu, king kasalpantayanan da keka, ampo king lukit mo. Uli nalita, makiagom kami karing sablang anghel ang pong banal, king masayang dalit ng kapurian keha, at ngami nga nagkakanta. Ikapin ng banaloy pa, ating metolelangan, matampan na kang pupurian, uling kikapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginoo, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalaman mong bing sabla, layon pabanalan mo. Alakantok ng mititipon kim banal na kapulungan mo. Man kanita, manibat kang kayaslag na ningaldo,
Hanggana king kayalbog na, indali sa daon iyang pangya king kaligaya na nilagyo. Uli na nito pa, panigapumi, palukob ang pampabanal mula king Espiritu mo, reting ayin at daralampon daraon ni Keka, ban magawalang katawan, ampong daya ni Kekang anak, Yeso Kristong ginumi, amen at bilin kay kami, yung pagmasusyan bila reting mysterious. At tatandanan mi pa, kanitang bengeng mi pagtaksilan niya, kinwa na yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kuwanan niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawan parang kay kayo. Makayan mo naman kay Bataning Apunan, kinwaning kalis. Kasi bayo, kay pasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at nga. Kunan niya iti ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ni Daya. Indaya ning payong pangalanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo. Ampo para ka rin sablang tao. Ban kanita, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamikaga na kayo kanako. Pasyag tayo nga ng misteryo na nagkasalpantayan. Inyang inigaganakan may o mapamakalulungig pa, imakaligtas na pamaylasa abong kamatayan ng anak mo, yung maligayang pamayubli ng bepye at yung pamaytas na banmo. At laging makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawan may kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo. Balik dan meng mapnong pakalulo, ing ay ng banal na kapulungan, at kilalanan meng may dawan kimbiyena, apuli ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ngan misutke. Di kaming mipasiknangan, king katawan na pong daya na ng anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu, at naging betong kami mong katawan, betong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami isa ng maging metong mga langanggang daon keka, at mapadirya na kaming mirakayanan ting pimamanan ding banal mo. Muna kambiyanin na Maria, kapilan man viren induning Diyos, kambiyan ng San Jose ng esposo na, kambiyan ng duwan mong apostol, kambiyan ng San Fernando at Beato Pedro Zuniga, ang ponding sablang banal. Pauli ning pamamilatanda, manalig kaming merinan kasaupan, alang patahan at kingarapan mo. Oy pa, isa ng ayining pangasud ni Kepa, pasulungan ay kapayapan ng pong kaligtasan, ting sa blaking mabilog gayato. Pasignangan mesa na king kasalpantayanan ng pong lugod, ing banal kapulungan mo, akasalukuyan maglakbeke tiking yato. Kambening talasuyo mo, ilayon, ing papami, i Florentino ing obispo, ting sablang obispo, pari, diakono, at ingalipan mo ang ordinan, ngeningaldo, antimong presbitero, ning banal kapulungan mo, at ting sablang taong pepayat pus mo, king anak mo, mapamakalulong ipa, pakiramdaman mo ing panalangin, niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo. Lunusan mo la ang mga tipunan, ting sablang anak mo, nuka rin la paman makasaw. Ding kapatad ming mayango na biye, ang ponding sa blake ka, may matula, ang pon may mun naketiking yato, lalong-lalo na ripasing,
Pablo, Augusto, Rosario, Natividad, Olivia, Andres, Julie, Tomas, at Jaisel. Malugod mo lasanang tanggapan king kayarian mo, anong ka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, ipagkalog mo king yato, ing sablang bagay mayam. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng buong kaya, kagum ni Banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos ipang lubos mayupaya, manggamang king alanganga. Kimit mong lugod at kapanaligan, bawis tamong ngayon, iking kakatang kaluguran na pa, at nga tamong at madalang. Ikabos mo kami king sablang baroko ikpa, balakot mo pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasupa din pakalulo mo, bitimawa kami parati king pamanalipan na din kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabampanayan ng pampagsadyan mi, king maligayang panyatang ng pasibayo ni talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling ke kayong kayarian, ing kayupayan ang poning ligaya, manggaman king alananga. O Diyos ay pami, ing kinume Yesu Kristo, sinabi na ka rin kayang apostol,
ing kapayapan lalakwan ko kay. Ing kapayapan ko, babiya ko kay. E mula sana pabalikidan din kasalanan mi. Noon yung pansinan mo, ing kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Lain pagkalaman mo yung kapayapan at pamisan betong agpangking kapurian mo. Ikang mabibiyang pamagari manggaman kikalangang ka. Amen. Ikapayapanin kino, mantabi sana kapilan man kay kayangan. At keka antimurin. Ipakit tamo po ngening, nikakametong tamo king kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng yato. Tuwan na rin mayawas king apuna na ng kordero.
Talakad tama po. Manalangin tamo. O Diyos sa kinumi, reting banal na sakripisyo ay nampang ang pontinggap mi, di nandala naman sana bayong pirin pari, ang pori sablang talasuyo. Ban kasan metong mo, king tapat na lugod, makayang panglang karampatan na kasiwan kaya. Ito doon bi, kapamilatan ng Kristong Gilo. Amen. Mapilan, luklok tamo po. Mapilan mo pong kapabaluan. Ring misang kapasalamatan ning bayong ordinapari, maganap la karing makatukingaldo. Mumuna, king kadwang pulong 8 na ning Hunyo, banwang kasalukuyan, 13 Domingo ning karaniwan na panahon, alas 9 na po ning abak, kini po king kakatamong parokya na ning kabanal-banalan na lagyo ng Jesus, San Roque, Bitas, Araya. Kadwa, maganap po king 12 na po ning Hulyo, banwang kasalukuyan, 15 na po ning Domingo ning karaniwan na panahon, alas 10 na po ning abak, karin po king Our Lady of the Poor Parish, Villa Maria, Porac, Pampanga. Para naman po king pamituki-tukida, ring pamangwang litrato, mumuna, ing bayong ordinapari at ing obispo, kadua, ing bayong ordinapari at ding kaparian, katlo po, ing bayong ordinapari, kapat, ing bayong ordinapari at ding kaklase na, kalima, ing bayong ordinapari at ding pengari na, kanam, ing bayong ordinapari at ing pamilyana, kapito, ing bayong ordinapari at ing extended family at family friends, kawalo, ing bayong ordinapari at working committee, at katataulian, ing bayong ordinapari, dinganggang bisita at parokyanos keti parokya. Ing vocation director ning Archdiocese, Reverendo Padre Aisenjan Matreo Cruz, kambening Arzobispo, ipresenta ning ing plaque of appreciation at medalya daring pengari ning bayong ordinapari, antimong kapasalamatan king pamidawon king anakda para king kasuywan king banal a kapulungan. The Roman Catholic Archbishop and the people of God of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Philippines, present this plaque of recognition to Russell C. Mariano and Josephine L. Mariano, parents of Reverend Father Alan Paul L. Mariano, for offering to God their son in the service of his flock, given this 23rd day of June in the year of our Lord 2026, at Most Holy Name of Jesus Parish, San Roque, Bitas, Arayat, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop. Signed, Reverend Father Isen John M. Cruz, Vocation Director. Ing Chancellor ning Archdiocese, Reverendo Padre Danny Q. Nakpil, basa ning ing nombramiento ning bayong ordinapari. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointment. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Alan Paul Liangco Mariano, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are, by this instrument, assigning your reverence as parochial vicar
of San Nicolas de Tolentino Parish, Santa Cruz, Poblacion, Macabebe, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish, together with the parish priest. Your obligations and rights are defined by the Code of Canon Law on parishes, parish priest, and assistant priest, by the archdiocesan statutes, and by the directives of the parish priest of the aforesaid parish. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 23rd day of June 2026 and remains valid until unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Given this 23rd day of June, in the year of our Lord 2026, at the most holy name of Jesus Parish, San Roque Bitas, Arayat, Pampanga, Philippines. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. At ngeni po, pakiramdaman tayo, ing makuyad ayamano ning kapasalamatan, ning bayong ordinapari, Reverendo Padre Alan Paul Liangco Mariano. Maya pa at magrasyang aldo po, kaya kayungan, maranop na la. Eko po may gagana ka, makuyad yay ni. Kaniting kaurasan, makatalakad ko harapan niyo, anting metong apari. Buri na pong sabihan, ing sablang problema, mirinan solusyon. Ing sablang uran, tinok nang. At ing meging aberya, mesalese. Anyapin itingaldo, yung maging makabaldugan, mumuna, nung alaing saupyo, at ding taong atsuking gulot na niting okasyon. Inya pabusten nyo ko pong mapse kapasalamatan, karing taong meging dalan, ning apong Ginoo. At siyempre, mumunang dili, king apong Ginoo, aminunang linugod kanako. Bayo ko pa misapwak, liguranan ako. At hanggang ngayon, sasawa ang lulugod kanako. Kadwa, kay kayo po, apundong, salamat king makatatangalingap, ing kay kayong lingap at masabal, tunay kong penamdaman, manibati niyang tinok ng kami chancery, ang ganang ngeni, kaniting kaurasan. Kangapuseto, bistaman po alayong ngeni, salamat king pamanantabe, seminarista ko pamu, at syune king gulot ko, at panesusuporta. At kay kayo po, kapatadapari, ngeni, lalong-lalo na king kikatamong arkidiocese, the best clergy in the world, dakalbong dakalasalamat kay kayungan. Sa mga bisita po natin na pari, religious, at galing sa iba't ibang dioceses, maraming salamat po sa inyo.
karing megparagul ka na ako at linugod ka na ako. Ding ka na akong pengari. Itatang ko po at imako. Itatay Russell at Mama Josie. At ding ka na akong kapatad, di Shane, Ampoy Aldrich. Anting metong nga paganakanan ning kanakong pangako, anting pari, ibiyeke kayo, ining frame na ning kanakong pangako. Sana po potang mumuli ko, potang akakalingwan ko yung kanakong obra, akakalingwan ko yung kanakong pengako, patandayo po kanako. Agkatan ko po lumapit kay ning harapan, ding kanakong pengari, banibye po, dening kanakong pangako. Maragal mo naman po yung kapanahong kapasalamatan, karing meging formators ko po kayong seminaryo, ding meging kadwa kong pengari, kadwang tatang, kilub na ning siyam abanwa. Father Vic Nicdao, Father Larry Miranda, Father Melchor Sichon, Father J. Bascon, Father Francis Malyari, Father Aljim Tuason, Father Al Manakmul, Father Edgar, Father EJ Cruz, Father Jess Layog, Father Paul Velasco, Monsignor Bong Pangan, Sir Dan Maglaki, at bistaman po wala yung ngayon motong kanako niyang seminarista ako pa. Father Eloy, palakpakan tayo po. Karing sablang seminary staff, professors at seminary personnel, dakal pong dakal, asalamat kay kayo. Karing kaparokya at pari akanakong sinuyuan anting seminarista. Manibat po inyang 2016, ang gana inyang mayari ko, Summer at Christmas Apostolate, Santo Rosario Parish, Malusak, Sasmuan, Father Nitoy Malyari, San Agustin Parish, Kaingin Masantol, Father John Turdera, Santo Cristo del Perdon Parish, Villa Julita, Father Angel Gamboa, King Villa Maria at Diaz Porac, Father Ching, Balitukan Magalang, San Ildefonso, Father Pau Cabrera, at King Baliti San Fernando, kang Father Alex Dizon, at katataulian, King Santa Catalina de Alejandria, King Porac, kang Father Jess Layog. Dakal pong dakal, asalamat kay kayo. Nung akakityo po ating makaluklok kening siping ko, pegisabihan ko la pong mayap, luklok keni, elaman bisa, may pilit la. Karing kay kaming meging kura paroko, ning malating parokya na ning bitas, kilob na ning adwang pulot, adwang banwa. Sinawop, king pamipalalam na ning kasalpantayanan at lugod, king apong gino, ing mumunang kura paroko, Father Mark Manabat, palakpakan tayo po. Father Ivan Ray Torno, Father Angel Amir Gamboa, at Father Jello Maghirang. At syempre, kaya kaming masipag, malugod, akura paroko, Reverend Father Jovert Villacorte, palakpakan tayo po. Dakal pong dakala salamat kay kayo. Iyari na po yung obra. Makatudtud tana. Pwede yun na kaya pong papagkapen king Starbucks. Among kaibat na ning 22 years at ine po nga nakapari ing malating parokya na ning bitas. Karing ka na akong kaklasya kabats, meging kapatad, aminuna ng miordinan, kang Father Kevin Simulan at Father J.P. Toting, ating umay ma-ordin King Biernes, Reverend Harold. Dakala salamat king kay kayong pamanantabi at masabal. Karing ka na akong meging pamilya, sa aking mga naging pamilya nung ako'y nasa
SVST Quezon City para sa CPE, at BEC Exposure sa St. Vincent de Paul Parish, lalong-lalo na sa Kawan 3. Maraming salamat po. Kaya kayo pong akayabe ko, karing pre-diaconal program, King Sakop, panimuna ng Father Justin Gatus, atin ko pong ikita mapilan, karing Mago Balaking Sakop, Northville 15, Nanay Liway, dakal pong dakal asalamat. Palakpakan tala. Karing offices na ning Chancery, King Archdiocese na ning San Fernando, lalong-lalo na King Asfes, munting tahanan ng Nazareth at bahay pag-ibig, dakal pong dakal asalamat. Karing meging Talaturuko, inyang malati ko pa, ang ganang anyang mayari ko, King Seminaryo, Gatchawin Elementary School, karing pong Mestra nga Chukeni, Gatchawin High School, University of the Assumption, College of Accountancy, dakal pong dakal asalamat kay kayo. Karing kakana akong kakaluguran, King University of the Assumption, denga Chukening Gilid, dakala salamat king kay kayong pamanagon. King Aguman Pamilyang Paring Kapampangan, king kay kayo pong hanggang sinaup at sasaup kanako. King Holy Rosary, sige po, palakpakan tala. King Holy Rosary Parish Vocation Committee, Most Holy Name of Jesus Parish Vocation Committee, Juan D. Nepomuceno, kang Uncle Peter Nepomuceno, dakal pong dakala salamat. Kang Mr. Rene Medina, Lola Annette Espino, Uncle Jun Serapio, and Tita Nati Kunanan, Tito Chris and Tita Rona Gomez ng Mexico Printing, ating penibatan ko pong parokya, Mayor Jing Kapil at Madam Cecil. King Sinao po, King Breakfast at Gracing Table, Kenny po King Kumbento, kapamilatan na pong Father Jovert, pasalamatan ko la, the Attorney Sylvia Flores at Tito Vic and Tita Hinko. Palakpakan tala po. At karing kapatad ko po, King Kapadadapari, King Sacred Heart Vicariate, kilob na po ning halos 6 abulan. Penamdaman ko, ing tune, pamikalugod. Panimuna na po ni kay kaming Vicar Foreign, Father Gabi, salamat, King Pamanantabe. Palakpakan tala po. At king kanakong minunang liguran. Seminarista ko pa mo ang ganangeni. Eya pa parokya kanita. Ing Our Lady of the Poor Parish, King Villa Maria Porac, talakadla, sula po keta. Kang Ma'am Det at Ma'am Michelle, kambe ng Father Ching Fuertes, dakal asalamat, malakeya halamat. Kaya kayungan po, amig pakapagal, may dake oras, may nga puyat, may talento kayatinan, ban maging masaleseya, iting kapag masusyan. Kaya kayo pong kaparokya ko, Kenny, King Most Holy Name of Jesus Parish, panimuna na nga pong Jobert, King Bibilog, King PPC, PFC, CPC, at ding religious and mandated organization, CWL, PYM, KBS, at karing sablang may pagalat nigsadya kanitingaldo. Pota po kay bata mo nung lumwalta na king pisamban, ang yang simpleng salamat karela. Dakal pong dakal asalamat kay kayo. Palakpakan tala. Ding bubuo po king kay katamong Municipal Council, king kay katamo pong kaluguran na Mayor, Honorable Jeffrey Loris, at ding sangguniang bayan, at sula po Kenny, Lele, ila po, ing migapruba, king kay katamo pong road closure, ang po pong truck ban, dakal pong dakal asalamat kay kayo. King Medical Assistance, kang Dr. Paul Austria Jr., King Medical, King Medics po, King Kilwal, at King RHU, King San Roque Bitas. King PNP, Asinaw, King Implementation na ning traffic scheme. Apanin mo na ng Police Lieutenant Colonel
Carolina I. San Pedro. Maraming salamat po. Karing 5 barangay, sasakupan na ning parokya, lalong-lalo na ring karelang barangay captains, Honorable Ruben Cabral ning Lakmit, Honorable Roy Magcalas na ning Gatchawin, Honorable Dinan Castro ning Bitas, Honorable Jaime Gatchalian ning Palinlang, at Honorable Heherson Tinio ning Barangay Baliti, ding Kayabe Barangay Council, Barangay Police, BPATS, BHW, dakal pong dakal asalamat kay kayo. King Servanda Palace Resort, Karing Castro family, at Karitita Tess and Fernan Castro, amig silbing accommodation po, karing mapila na bisitang pari at seminarista. King Bitas Elementary School at Bitas Covered Court, para king lugal na ning pipangan ng tamupota. Agkatanda kayungan po, kaybat na po ning kapag masusyan. Taglusta mo po, king covered court, lelen na ning barangay hall. Ang tabayanan na katamo po rin kay katamong asherets, ban kanita, pisulwan-sulwan ing pamangan. Panay ko pong sasabihan king Villa Maria, edakal, pero sapat. Itamungan po mangantamo, ketang makayapag ka rin. Kaybat po rin kapatadapari, dahil seminarista, kaya nila po king gulot, king parish hall, ang po ketang daycare center. Pasalamatan ko la naman po, ing may cater tamo, kaniting Aldo, king care galang catering, and peri-peri, dakal pong dakal asalamat kay kayo. King Archdiocesan Liturgical Commission, apani mo na ng Monsignor Rick Serrano, ading kapatadapari, Apong Angel, Apong Omar, Brother Jolo, dakal salamat. King Media Team, Media Ministry, apani mo na ng Sir Nigel Laksamana, ading Kayabena, dakal pong dakal salamat. King Magnificat Seminary Choir, ading Koro Kayabeda, apani mo na ng Sir Erwin Joseph Limpin, dakal salamat po. Palakpakan tala po. Karing miyembro na ning Mother Butler Mission Guild, aminan tabi, karing pasulod karing kasulya, The Samson Studios, amig cover, king kakatamong kapag masusyan, ding miyembro na ning Knights of the Blessed Sacrament, asinuyong eni, karing kapatada seminarista, lalong-lalo na, king Graduate School of Theology, dakal salamat po kay kayo. Karing kaklase at kakaluguran kong seminarista, Brother Joseph Lissing, ing may commentator, Brother Mark Jan Songsong, ing migdalit, kangamong Gabi Mercado, migkanta king litanya, ing may masa, king mumunang pamamasa, ikong Jose. Dapat po, itang pekamalagong babae, yung mamasang mumunang pamamasa. Dapat, kitkot miya po inyang Sabado. King kaduang pamamasa, Izeri Ann Barillo, Aybat, King Villa Maria Porac, dakala salamat kay kayo. King Talieres de Nazareth, Quezon City, amenahi king kanakong ordination vestment, at kang Mr. Jolan Sumang, king kanako pong ordination chalice at siborium, apig kalub na pong Father Angel Gamboa, dakal pong dakal asalamat. Metong yamo po yung kondisyon na balang magmisa ko, pangadike. Rest assured po, king kanakong pangadi, among. Karing kanakong kaluguran at kapatada sinawup, at minantabe, migasis kanako, at sinawup, manareglo, Brother Dave Angela Chenso, at Seminarian Mark Joseph Ikban, dakal asalamat kay kayo. Katatawlian, burikeng pasalamatan, ing tao, ayan sugulot daring sablang kakit yu. Alos si Dianangan, dapat ena naikit. Minuna na yung pepaynawa, king kapayapa ng Kristo. Sister Jaisel Sangguyo, inyapin king kapamilatan ning penandit akatayimikan, pangaditaya, ing kayang kaladwa.
Kaya kayungan po, nung atin ko man pong eabanggit at akalingwan, panupaya yun na po. Pero, king lalam na ning kanakong puso, payabot ko, ing kanakong maragula kapasalamatan. Dakal at dakal na salamat po, laus king lub kong ipayabot kay kayungan. Ngayon po, talakad tamo at midalit tamong metong nga dalit king indong Virhen Maria. Yung ginumantabi kay kayo, At kaya ka, antimurin. Idukuyo lareng buntok yu at manigapu king bendisyon ng Diyos. yung gino amitatag king banal na kapulungan at mamantabi kaniti, panwalo na kasanang king kapamilatanang ning alang anggang sawag na ban agampanan mo king awis ning presbytero. Amen. Ing gino gawa na kasanan tapat at alasuyo, ampon talapadutu ning malam ng lugod, ampong katutuan. Ban malyari ka maging talasuyo ning kapayapan, ampon ning kapaglarinan. Amen. Ing gino gawa na kasanang tunay pastol, amanyese ka rin kawana, kiyang kapamilatan ning kalam ning mabiyet hinapi, ampong banal ng amano. Ban sumulong lang dagol ang timang meto ang katawan ng Kristo. Amen. At bendisyonan ka ng Diyos sa lubos mayupaya, pa, ampoy anak, ampoy banal na Espiritu. Amen. Ing misa mayari ne, umen ako king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Ngeni po tanggapan tayo ing mumuna ng bendisyon ning Bayong Ordin Presbyter. Inginuman tabi kay kayo. At kaya ka, antimurin. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa lubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen.
Pasibay po, etapa po lalapit king altar, tukyan tayo po itang pami tuki-tuki. Kimpa magpa-picture po.